Kuri wa kane tariki 20 Gashyantare 2025, Amerika yatangaje ko yafatiye ibihano General Retired James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ibihano biri mu rwego rw'ubukungu. Ibi kandi ni ibihano byafatiye umuvugizi wa AFC M23 Laurence Kanyuka. Amerika yashinje Kabarebe kuba umuhuza wa guverinoma y'u Rwanda n'umutwe wa M23. Ibi kandi bibaye mu gihe perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa yateguje ko abarwanyi babo batazemera imyanzuro isaba kuva mu bice bagenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bizarangira gute? Reka tubivuge. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko ibi bihano bitumvikana ndetse ko nta shingiro bifite. Ibi bihano nta shingiro bifite, umuryango mpuzamahanga ukwiye gushyigikira imbaraga z'akarere kari gushyira mu buryo bugamije kugera ku gisubizo cya politiki aho kuzica intege. Yakomeje avuga ko ibihano bidashobora kuba umuti w'ikibazo kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, mu karere twarabonye amahoro imyaka myinshi ishize. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23, ko abawugize ari abaturage ba Kongo biyemeje kurwanya ihohoterwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane bo mu bwoko bw'abatutsi bamaze igihe bakorerwa. Rwagaragaje ko amahanga akomeze kwirengagiza akarengane abaturage bamaze iminsi bakorerwa n'ubutegetsi bwa Kongo, ariko impamvu y'iyi ntambara nta yindi nama kimbirana amaze igihe. U Rwanda rushimangira ko icyururaje inshinga ari umutekano warwo no gukumira ibishobora kuwuhungabanya bivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiranye ubufatanye n'u Burundi n'umutwe wa FDLR, ndetse bose bahurije ku mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame aherutse kugirana na Jeune Afrique, yavuze ko nta bwoba bw'ibihano by'amahanga afite kuko utabigereranya no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo, nk'Ababiligi n'Abadage bahoze ari abakoloni, bari kudutera ubwoba bitwaje ibihano kuko ndi guharanira uburenganzira bwanjye. Barumva ko bantera ubwoba. Birumvikana neza ko aho guhitamo ibibangamira umutekano no gufatirwa ibihano, nafatira intwaro ngahangana n'abigamije kungira nabi ntitaye ku bihano. Ibi kandi nanone byatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga avuga ko ibihano Amerika yafatiye General Retired James Kabarebe imushinja uruhare mu ntambara ya M23 ihanganyemo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ibintu biri aho gusa bidafite aho bishingiye, ko nta ruhare na ruto byagira mu guhungabanya amahoro arambye mu karere. Minafete yagaragaje ko ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo mu karere hari kuba harabonetse amahoro mu myaka myinshi ishize. Iyi minisiteri yabigaragaje ku munsi w'ejo tariki 20 Gashyantare 2025 mu itangazo yasohoye nyuma y'uko Amerika itangaje ko yafatiye General Retired James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ibihano biri mu rwego rw'ubukungu. Amerika kandi yashinje General Retired Kabarebe kuba umuhuza wa guverinoma y'u Rwanda n'umutwe wa M23, yanafatanyijwe ibihano n'umuvugizi wa AFC M23 nk'uko twabibabwiye haruguru. Mirafete yatangaje ko myaka 30 ishize ku mupaka w'u Rwanda mu burengerazuba hahoze ingabo zigamije ikibi kandi zitigeze zihabwa ibihano, harimo ingabo za Kongo. FARDC iri kurwana ifatanyije n'ingabo za SAMI DRC, iz'u Burundi, iz'abajenosideri ba FDLR n'iz'abacancuro b'abanyamurayi barimo 300 baherutse guhabwa inzira y'u Rwanda bakajya iwabo muri Romania. Yagaragaje ko kudafata ingamba zikwiye umuryango mpuzamahanga no kuri umuhuhe iyo bigeze ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagizwemo uruhare na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibyatuma imirwano ifata indi ntera mu burasirazuba bw'iki gihugu kiyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inshuro nyinshi Perezida Felix Tshisekedi yagiye ahigira kuzatera u Rwanda agakora ubutegetsi bwarwo. Imbwirwaruhame yafatanyije na mugenzi we w'u Burundi bahuje ingengabitekerezo ishingiye ku ndetse no minsi ishize u Rwanda rwagiye rwakira amakuru ku isaha rwashobora guterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo kandi bijyanye n'uko FDLR yari ifite ibirindiro mu birometero bike uvuye ku mupaka w'u Rwanda, ihora ishaka kugabaho ibitero, ibintu yanagerageje inshuro nyinshi ndetse bigahitana abaturage batandukanye. Mu kwirinda ibyo byose rero, mu kubungabunga umutekano w'abanyarwanda, Minafete yavuze ko iki gihugu cyakoze ari ugukaza ingamba zigamije ubwirinzi ku mupaka warwo no kurinda imitwe yamunzwe n'ingengabitekerezo ishingiye ku moko yagiye igaragara ko hari ibyo yakangiza mu Rwanda. Iyi minisiteri yakomeje ite bijyanye no kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'ibyo turangamiye. Abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaho mu mahoro, bakabaho nta mpungenge n'ibibazo by'umutekano muke ushobora guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko ibijyanye no gufata ibihano muri ubu buryo nta ruhare na ruto byagira mu kugarura amahoro n'umutekano birambye mu bihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari. Yavuze ko ibyemezo nk'ibyo bifatwa mu buryo budakenewe biturutse hanze bw'ivanga mu byemezo byafashwe n'Abanyafurika, bigatuma ingamba zafashwe no gushaka ibisubizo by'amakimbirane zidindira. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda kandi yasabye umuryango mpuzamahanga gushyigikira no kubaha gahunda zo gukemura amakimbirane hisunzwe ibiganiro zafashwe n'Abanyafurika nk'uko ziherutse kwemezwa ko inama yahuje abakuru b'ibihugu bya EAC
na SADC n'Afurika yunze ubumwe. Iyi niyo nzira yizewe ku bisubizo hisunzwe ibiganiro. U Rwanda rwo rushyigikiye ibyavuye mu nzira y'ibiganiro. Ni kenshi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakunze kwitwaza u Rwanda ikarwegeka ibibazo byarwo, nyamara yanze gukemura ibibazo ifitanye na M23, umutwe uhora witeguye kumva guverinoma yabo. Ni ibintu u Rwanda rutazahema kugaragaza ko ari inzitwazo zidafite ishingiro kugira ngo ihishe ibikorwa byabo byo kwica, kugirira nabi, kuvangura n'ibindi bikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi. Aho gukemura ibibazo no kumvikana na M23 nk'uko amasezerano atandukanye yasinywe abisaba, Kinshasa yahaye ikaze FDLR na yinjiza mu ngabo zayo, izi neza ko ari umutwe urugambiriye gutera u Rwanda, inazi neza amahano wasize ukoze mu Rwanda nka genocide. U Rwanda kandi rwakunze kugaragaza uburyo umutekano warwo ku mupaka ugeramiwe bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro kambitse mu birometero bike uvuye ku mupaka w'u Rwanda, uvuye ku butaka bw'u Rwanda. Nk'uko minsi ishize umutwe wa M23 wari usumbirijwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho guhangana n'uwo mutwe iryo huriro ryagabye ibitero mu karere ka Rubavu, ihitana abantu 16, abandi barenga 170 barakomereka. Cyakora ibyo byose umuryango mpuzamahanga urabyirengagiza nkana, ahubwo ugahengamira ku butegetsi bwa Kinshasa. Ntimucikwe, amakuru ni buri kanya.